O kore ke u hufanga mo ngai tal whakatapu ko tō pek wha o atu pa mihi ni. Whatapu atu ki a hou eiki, ka ma ha a takilotu mo ha a matapure. Whatapu atu ki e tonga ko tō pek mo mea mai ki he tau polokalama ko ia ko e tala noa ako mo politikare. Aia ku ma whakahoko atu pa mihi ni pia mo palofesa i no ke huakau. Aia ko e wikeni o ku ma iheni ke hoko atu e tau polokalama ko ia tala noa ako pia mo politikare. Ihene pehe ku fia foke taitai lerei. Profesa Enoch Hewakau ke tau prokalama ko ia honi mo ka taki o se atu pe tau prokalama ke au atu ki hataha pe ku mahuinga ke whanongo i he prokalama ko ia honi ka ku fia foke taitai lerei profesa i honi ke whakahoko atu e tau prokalama ko ia ki he wikeni o ku whahiriwi ke foke e ma prokalama ko atu ka ku tui pe ku mo follow pe ku mo mui lelei pe he tau ngahi prokalama ko ia o ku wha o atu pe mi heni pe ko me whawhia ke lawa ke mao ngahi taimi peheni e kau tangata koe ni kau profesa be mi university o lo au ke whakahoko atu e tau ngahi polokalama ko e tokoni pe matala noa ke tokoni ke tau ako pe pehe ke tau ngahi isiu whaka politikare. Ino ke mai tau mao e watani pe a ku whewheha ke Australiana. Malo e tau lawa si westa, malo ngau me hen. Australiana he tai mini ko mau ki i uha. Koe. Pau kei tu moto pe o ki uha fua pe mau mawhana pe ka uha wale pe ku mai momo kohe po uri Koe heng aho u mai moko ka ku whaka afu ofa pe ka ku kore pe si vesta ke hu whanga he whakatapu e ngahi au whakatapu ku au whaki me he prokalama he taimi ke taimi
kata whai moha ki whakatala noa pe. Koe mea koe te tāna ke au ni si vesta koe mui pe he ta polo kalama ko osi. Pea te u nofu peo tāna ke ai he koe hono mahu i ngā si vesta ke ta wako me ai. Miha tau ngā ue. Nā tau whanga kaluse whai e whahinga o hinga. Ta tau pepo koe ha. Kai tue no e whonua mene ngahi polo kalama whakalala ka si vesta. E ko tui pe koe polo kalama koe ia mahalo na ke tapa mai pe ki ai ko na ulawe ki ono whakotu koe roi o tonga. Pena ake mahalo ku tono e kuma u na ke pehe o ku lahi e tokanga mai ki ai. Ko ku whakamatala si vesta na e tupu e roi o tonga ai. Kai whai ak poho whakaukau si vesta ke tataki mai pe e ta mea pau koe me ai te ta alu ki ai. Pakahanga pe ko tataki mai. Mahalo apito e Professor koe mea maoni koe ngā kuta whenga pifoke hoko le rei mai ai tau tala noa ngahi mea koe na ta tala noa kia he programa ko osi. Koe taimi koe na taki ia o mai ki he Royal Tongan na ko tui nai whaka oho vare ki he kakai ia he koe mei toko lahe kakai na nau whakaukau na kai te malawa e Royal Tongan ke fua e nau ngahi whakamore pe kono uhinga ia na e tutu uni ai pure anga pe kau taki taimi ko ia pe ko poate ke tamate ia Royal Tongan ka ko inga na ke ki whakatala noa ki ai i o tala noa he wik he ta polkam wha mui na ke whakahake kakai na e kai ko mea ia na e hoko he na e tupule lei pe a lere ia kau taha pe ko hinga na toko lahe ai oho mai kakai he pi taimi ko ia o whehu i mai ke kore atu mua ke te koe ke neongo ko Royal Tongan ko fuoloa hano tamatei kana kuna fia mau pe ke ilo i ko ngahe kuna lava pe whakawhela ve ia pe me ko na hoko ke kau taha ko ia ai Real Tongan Airlines fotu ko ni kau taha fo o ko e pure anga ko ahoni na e haoe na e whaia tō wholofola ne afio tō wholofola ne afio ke ngahi mea pehe taimi ko ngahi business tau taha ngahi hafua ngahi sektor ko business tau taha hono take over he pure anga ka go tui ko kore na fie mau he kakai professor i he ta program fa mui ke ki tala noa nge ke mea mo oni ko ia ko hai mea ko kuna ke tala noa ki ai ki he Royal Tongans ka nga kuna fie mau ke nau ilo ki he mo oni o tuunga ko ia ka go ilo i befoki ko ke kau hono ilo lahi apito ai mea ko na hoko ke Royal Tongans ka ko tukot ka te koe ke ta hoko pe tau he mea ko na kore he kakai pe ta toki hoko atu ai. Malo au pito si vesta. Koe katau kamata pe me koe Royal Tonga koe ngā ue lahi taha ia ko tau whai tonga wheka waki mo tak mamata ai. Pea koe ngā ue koe ia. Koe whai he pare mia koe ni o tu he ahoni. Tu he ahoni. Ia e mea te whamala ala e si vesta. Nai kai ke loto poate ke tam te uro lotonga. Ai poate uro lotonga. Koe kapineti ia na nau loto ke tam te. Ulu aki pe te talatu e uhinga o ko na u kauai i he ngā aue koe ni. Na ia e ngahi tau ki mua na o whenga aue aki mo e Price Waterhouse and Cooper. Koe mau whenga aue aki koe kau aki mo e kau taha na e liquidate. Pe tamte. Koe liquidation koe ngā aue ia koe ngā au whai kai o whai ia he waa koe ki he equity pe koe shareholding o whakamau lahi koe Supreme Court Australia ni. Pena mga aue pa mo e kau taha koe ni o whikawaki mo e
kautaha pena ulava o whakahauwhi e ki kautaha. Koe ni. Mei he liquidation. Ku osi lele ai ngā uea e liquidator. O whakatau hono api. E api kautaha, whakatau e ne koloa. Ko ki mea pena na i kaike ne lava o au ki au whakatau. Ko transmitter ko ai mea. Ai kautaha, Koi. Pea koe tupunga ia e ku maheni koe pea mo e pule lahi o Price Waterhouse and Cooper i Australia ni. Ko tama ko Greg Hall, Koi. Pea ko vare pea ku tā mai ke ma lunch. Ka e aho taha ne tā mai. O tala mai ke waluange. Ke makai ho ataha no office. Pa walu i kolo. No office ko kautaha ni ko ke puri a kata. Pa walu atu pane tala mai ko uhinga e ku talat ke hau. Ko pepani o mo kautaha wakapuna, whakafonua. Roi o tonga. O ku hoku tesi. Ko o mai ke liquidate, complete liquidation. Pe ko uhinga o ku hau ai ke te au. He na e appoint he komite e kabineti pe ko e e Supreme Court i tonga. Ai Price Waterhouse and Cooper an usila. Kana e te eki ai ke nau tau kei nau tolu muhano tamate iha e alai. Ko taman na ia ni tau kei ki ai ne o sitamte e alai. Pe ko uhinga ia hon o mai me nu usila ai pepa. Kina tataki ange ngā ue. Ko tangata ko na taki ngā ue nu usila ko tama ko Richard Agnew. Taki ngā ue. Mahane tu o ua pe tu o tolu e me whakataha usila. E ilo he kau accountant, ilo he kakai loea. O ku ikai ko hakau ngai kautaha ko o ku whakamawhai ke liquidate ko ngai kautaha o whai ngofua e tala noa ki ai. He kone mō meniti pe tala atu hakautaha. E ka pāti ke aluatu ki a nau tolu. Ta e paanga. E te ke huu pe koe matapā koe huu he matapā koe tua. He kai ke nau tāri a nau tolu. E kono aponi pe kautaha ke liquidation. Ato me tiki peho o pe iau lau mano lahi. Tā no paanga. Pea koe whaunga ia e ku huu koe ki he mea koe. Koe ku kau pe aku ki ai. Koe whalala na e mau he. He tangata koe ni kia te au. He na e tū ia. Na e whai ngofuang o whai ngofuang e roi o tonga ia. He ngā aue koe nā whai ke ki kautaki mua. Ia whalala pe te ulau. Tana e kamata me iai Sylvester. Mana tu ile e au na ia e o ngome. Na mautala noa. Na nao ki tonga whinga ki invest iai i he mana tu i e miliniu me. Miliniu me. Iai e na kau wholau, e na kau kesko, pe koe o whakau ke langa hotere, ke alu e whukau wholau koe ni ki tonga ke miri niume. Pe ana o rewa whakatoka ngā aue koe ni ke langa. Pe i kai ke ulo pe tāri ia, ta mai he o ta mamahana e mōre peha na ki i ono mano he fo i ngā aue pe ko ia. Pe koe na o mā ko teu koe na ulanga mo lea. Ko te o mai ai whetu taki ia ke ki advance ange risita ue wanoa ko apu afi. Ai koe paanga e koe na e mau koe ke whai ke ngā ue koe e kau mea. Pe hangarewa he kau mea ai o tropo fo i ngā ue. O kai ke toi whahanga ue ia anau tolu ke mirini ume, Ka kuna os market i nau tolu e nau proposal ke he nau kau cash. Koe tangata pena uiloa wia he nau cash list ko Tom Cruise, Koe whahinga kakai pehe.
Pea mana tu ye ne ongo mea. Pau te alo kore ka naua pe ko. Na ke fia investitong, ai. Pea ko ena mana ko na fai ki he international, ai. Okay. E wa ako e ai. Pea ko e o maure vai paanga, o lai na be vai paanga, ke walo feinga, ke whakahao whiu e rotonga. Yeah? Okay. E na ulere ki tonga. Whiloa ki me pare mia aho ko ia, ko tamatu uia e honi. Eh? Okay. Tala mai rewa ke walu ke komite kapneti, po walo whakataha me komite kapneti, o kore ha whai ka maari. Ke tuku mai. Koe ulua ki, e kapau e tuku mai ke whaingai ke whakahao whiu e rotonga. He kai toha paanga e pure anga e more ai. Eh? Okay. Koe paanga ia o mea koe. E paulere ka mo whataha i lope he kei lahi pe kei mo ui pe ka kai koe ni tonga. Ko taki ai ko Clive Edward. Eh? Okay. O mo whataha ia polisi. Ko sekretari ke mo whataha taimi ko ia ko lupa i ulailu. Eh? Okay. Pe kei tonga pe kau me mipa e ko mit koe ni. Pa mo whataha o ata pe tamai o mai tari he fiafi. Ya o ke fiafi he taimi ko haua ko wakapuna. Toton ke umama he mai ia. Eh? Okay. O te kai o mai tari. Pe una loto ki ai pe kai. Eh? Toki au mai au ki heni u toki e mau e meria me he sekretari ko e poate. A Raymond Tafu. Dr. Raymond Tafu. Ko kai ke tari e hei kau mea. Eh? Okay. Pe koe mea fuge o malohi. He kai to e lava rewa whai ha mea ia he koe mea o malohi. Pea neongo na mawhinga pe morei moni ke toi aina ama o hawhaunga taha. Ka kua tuku lere o mea ia koe na hanau e paanga. Okay. E nguna sio na ua mantu ia na ua e na fo iulaki alu koe ki tonga e na more. Ko toi more ni e kapau o kui kai loto ai komite kabinete ki ai. Pea ko toi founga ia koe founga whai ngofua taina na whalalaki ai. He koe ngahi founga e ko he alu koe ke tafa aki moe ha, lere takai, o koe ke nato fie mau e nau. Koi. Pe koe osi e foi ngā ue koe ia, ka te uta noa he niki he natula koe oi ngā ue ki he roi oto ngā. Koe tau tā noa ke ai e si vesta ke tau wako pe mei ai. He te tau wako mea. O mea urua ki. Nai whangamore pure anga ko taha wha miliona ki hono whakotu e kau taha whakapuna ngoi. Koi. E ngā ue e kakai mahalo ku. Tau pepe kua o lau ngeau. I ho tau whanua. Me he kau whakahe kakatoreta kau ngā aue inu usila kau ngā ue. He koe fuafua whehu i koe nau whai ki he Bryce Waterhouse and Cooper. Ke tamako ko Craig Hall. Mahalo ke pure pe ia ai. O kui ke sio ha uhinga, o mai kone pepa koe ni. Ko ke sio ha mau ha uhinga ke tamate ia ai rolotonga. Silvesta koe tari i kai. Teke ne mau e ha uhinga. He koe tūkunga maheni. O ka pau te ke ala ke he mea koe kau taha wakapuna. E o se tau ia hongo fulu, pia ke toki whakakau ke sio ka pen ului. Ko roi oto ngā ia, nai asi mai pe e ne tupu ana, o se hono tau e nima. Pia kou tui whakamuon pe a Raymond Tafu i koe, sea ia ke poate he taimi koe. Ka koe maa keke ko e roi oto ngā, i he iwi pe o astereria ni ata.
ena e mea mai po ate ki hen kore ke mau tokoni mauhanga tokoni e roi o to ngami a kosi ki novema na kai to ha tonga ia he ka kau take Pena e kau e kiu ia koe taimu whaheka e roi o tonga he kiu lahi a mala e ko mau tau Sydney ko tu unga na au ke Australia ka kuea mea whakalolo mai na e hoko ai whakamore he pureanga ta whamiliona ki whotu ka bau si o hataha mea pehe ke o mai ha me mipa o wharearea o malanga i ke poikoti ke o heka ka kainu usila e waka koe pene tala mai ka te au pe kuha mea pehe i mamai na e toki whanau he tā no a kalafu moala na au whaheka whataha e a New Zealand pia mo e Roy o Tonga. Whonu e a New Zealand ia ka nau toko ono pena to he Roy o Tonga. O toki mahino ia ka te au ai tu unga ne a uki ai atamai ho tau kakai nu sila he nau whawhainga tā ia i Roy o Tonga. Ko ki tupu koe nai asi he tau ko ia e Sylvester. Ko Asteriani ata atabe. Ko iwi pe ia o kakai Asteriani. Ka koe mea ia koe ngahi mea lalahi e tiu tā pia. Pia koe ua i he taimi ta tau pe Sylvester. Na e whae whakawhekiki holo i tonga he kautaha koe Fly New. Ia, Fly New. Mo e kautaha koe haa koe a ongo mani lala mo tui. E nau whakalahi e nau investment o alu ke kautaha wakapuna. I he kua ua tuko ki tonga ke whakataha mo e kapneti, mo e komiti ko e kapneti. Na mau ulua ki whakataha ki mau tolu, pia mo e kaupailate, mo e kau ngā aue, mo e Fly New. Ka ua whaasolo, a mai kolo, kune mantu i lere i pe whakataha kone. Koe kore pa anga ke whakalere a ke kautaha. Pea tangi te whao ke no kore. He ko interest e ko mea ia he ni ko international. Pea ki mua he whakataha na mau whelotoi. O ngā aue moto ke operation, ka tuko e ofisi, mo administration ke mau ngā aue e hawe, me mipa e kautaha, ai ongo investa ko ni o to whukotutu. Pea upuna marewa ki he no kore pea tāri. Ke ave ni makilu, e koe whaingata ia koe o Fly New. Koe la ko o tonga ki he airline he taimi ko ia. Ka iaha airline o kupuna whangamaha pureanga ki tonga he kaike toi puna domestikia. Koe kautaha koe na e pādnā mo Fly New he taimi ko ia. Ko subsidiary o Air New Zealand. Aia o mahino pe he kaike mau hane lai senia. Pea koe nau whainga maari e ke kore manga te au hapa anga ke whakalere aki, ai Fly New. Pea mau whataha ia pau hau, pau tāri io, ko tāri e au, ka te walo kore ke ongo mea kou hana o paanga. Pea tāri rewa he ongo mea ni makilu ke ave ke kamata ke Fly New. O kau he kamata koe ni e mautotongi e risi, ai wakapuna test 8, Na osi ngā ki tonga ke hoko a te puna ka ua ko mauha puna me heni o maangi. Pea u wholau ki lewa ki nu usila koe ai ke totongi maurise wakapuna ke mahina taha. Me inu usila ko tau tā mauatu pe o tāri mehe whewhine. O kake toi tāri mehe tama koe na mauarea. Pau mau pe ai gut feeling ke
tuku mua ngā ue kau puna ki tonga po hai mea ukoko. Sylvester, na upuna tu koe ki tonga. Ko osi whaka ofisi he whalai niu ia ofisi, whaka mahenga, pea whakawāhenga, pea nau whakatau tikite nau tolo. Ai o whakatatau ke mauarea, koe me aia koe o mauwhai. Mahina? Kai. Pea o ku manatu pe e whaasolo mahalo manatu pe ki ai. Ko ala tuia pa nau to ui e whakatahe na ka uai whafonga wharearea wa ho taimi ko ia. Raymond Tafu. Te mau to ui e whakatahe. Mahi no rewa ke te au. O ku na ikai ke whai e mauarea haloto lelei, Kai. Mo haloto mo oni, he koe whakaukau me ai he te eki ai ke mau e mau mea whakalao, Na e pehe kau mea mahalo ke utotongi a rise whakapunapa na ngā ue ake nau tolu mo whakalere a fly new. Ka kui kai kia ha mau mahatu unga whakalao a mātou ke mau kau. Whanongo au he ngahi whakamatala kehe kau ke fly new mo lai seni. Ka koe kuhu koe ki tua me mau whakatahe aho ko ia. Koe mate anga e fly new. Kai. He nai kai kia ha nau pa anga nau to. Kai. Whanongo he mea kehe ka ke maha nau lai seni u whaiva. He koe ko akau ola na sekretari ko i he aviation he taimi ko ia. Na se au mahalo he po ate aviation. Nana talamai ka te au e mapa. Koe kautaha te ke whiri kia inoke koe kautaha i te mawanga lai seni. Koe huinga e ku whiri e fly niu he koe kautaha i na kau pailate, kau engineer, mo kau ngā au e roi o tonga. Pau pehere wa mama pau whiri rewa fly niu. Koe whakalolo ma koe ai ikai ke tau e mauarea. Koe whahinga mea pe ia koe tupunga pe ia me maulalo atamai o whai ake ai ngā ue. Ka koe mate anga ia o fly niu mo oni. Ilo re whaasolo. Ko toi ai ha uhinga kehe ia kulau noa ia. Ka koe nau mate anga he na ikai ke ia i ha nau paanga. Pena ualu atu ko ia na e brief iau he Secretary Aviation he mea lahi. O ilo e anga whakalere kau taha mo ilo ngai mea na kau mai whakamatala ka te au. Ko kau pailate kau engineer mo mea koe te ngāu e akia kau taha kou whiri ki ai. Na ia e nau kaunga ki hon tam te roi roto. O koe whakatata koe whakapuna hai aho. Pea koe rere wahe kau taha. Ke whakangatangata pe nau ngāu e aho. Ka nau ngāu e po uri. Ape ho nau taimi ngāu e ke po uri. E kai ke loto ki ai e kakai e koe ni. Nau tio pe nau toke nau ngāu e i he aho. E nau hoa e walu. Ai kou ke whaha longo whaha ngāu e. Ka nau ova taimi he po uri. Pe koe ngahi urunga ngai ni Sylvester nau sio ki ai. Pe au whehu ia pe huai koa ha ofa ho tau kakai i ho tau whonua pe kai. Me tau ngāo. Pe au whoki mai ki heni ko kai ke lava meha ko ke tari ko i tai haivi ko ke tari he komiti ko kabineti. Pe kai ke toi whai ha lau ki ai. Ka koe ku tānoa peki ai. Koe ku uhinga koe ke tupu koe moodi ana ki tupu e roi o tonga he no tau wani ma. Whiunga mono tamatei.
I he iwi pe ia o Australia ni. Ka he eku si o ko he pepa nei o mai ki he liquidator. Pea moe u mea nei ai ki ai pau tuho. Ko hano hinga whakamore he kau tahai wal mano ni mafia mahina I no usila ke no whang. Koi. Ko ha uhinga no ai ha whakamore ki ha kau taha marketing palang. Ka koe tau marketing ko kakai tonga. O koe loe ngai whakamore koe na mausio ki ai e Sylvester. Koi. Ka pau e to o ia. O ko tupu pero e roto ngai loa ki aho pe koe e toi tuku mea ki whakamore. Ka pau e a o tahaia o tala noa ke pehe ko e whakatonu mea ko lava ki ai. Ko mea ko toa ko tala noa au ki ai ko mea mehe liquidation. Koi. He koe whehui. Ko hai na e mo ua ke ai kau taha he liquidation. Ko hai e kratitana e toa. He koe rise whakapuna na e saipeia. Taimi peri si. Ngahi mea ko toa. Ka koe whehui. Ko hai ko ana e mo ua ro toa ngā ki ai. O ke ilo e whakaosinga koe o liquidation Sylvester. Koi. Koe pure anga tō ngā toko taha pē, koe ne taha 4 miliona na e ave. Me ave. Koi. Pea ke tala mai rewa, koe loto e pure anga ke ave hafupa anga ki whakotua ke Royal Tonga. Ko wherewa e more o kutau tala noa ki ai. Koi. Ko whe more. He koe ngā ua ke liquidation o mai claim ko toa. Hataha o mo ua ke a kautaha. Koi. E ko toa taha pe ua ne claim. Ie mo ua. Koe pure anga tonga. He koe ne paanga na e whotua ki. Koi. Koe ki tānoa more e ia Sylvester o ki whakahela. Koi. Koe mea ngau ko mahu inga ia ai. Hanga ue. Na e tamatei tae uhinga. Koi. Na e ripoti ia na e awe holo. O se tau hongo fulu menu kumore whanoa miliona. Koi. Ka whakamore ha 4 miliona. He tau, koe more, a kautaha. Ka huia he mea lelei. Koi. He ke e o mai he kautaha ia paanga o lahi e ke whonua au lahi ai. Ka te watu whakatata. Koi. I loe ua ki holo koe e puna ki tonga ke nimange au. Koe rolo tonga pe. Holo me he taha whetu puhe e New Zealand mo mea o nimange au. E koe uhinga la lahi e ua o tau ngā au e ka kautaha whakapuna. Ulua ki Sylvester. Koi. Koe kautaha whakapuna koe cash business. He koe la itikite kotoa pe o kupaanga, hange hasieke. Koi. Pea ka lele e toka ai lahi ke pure anga i he mea koe cash flow. Koe mea ia o ku alua ia mani ke awe ngahi kautaha whakapuna. Ko hono ua Sylvester ke tau pure ai totongi folau ki ho tau whonua. He ikai lava ia ke pure i o ka pau te tau o whai holo mea koe ko coach share mo. Hai mea lau noa koe. Koi. He koe coach share e sai peke kau paipa koe e kau taha whakapuna. E sai e kata. Ka koe me aia nai ave ai a iwi koe e whonua taha 4 miliona. Ka kei osi pe e kutumu mahalo e o whaakarea osi e te tumu tau tuku tapu moho weiki.
Kei. Ia fonua na ane whapureanga na ane whakamore hene taha whamiri ona ke whotua ke kau taha wakapuna. Pe ha hono kau wharea rea malanga. Ke I o tua heka. pureanga ke poiko te kakai. Pea oku toki asi mai me whamatala a kalaf moala. Ai nunua o poikoti ko ni ke roi loto. Me nusila. Kei. O aste eria na ke pehe ia. E nā mau tam te e kau taha he ni mahalo ue mau tolu kilo he office koe. Kei. Koe whehu i koe harewa. O ku toko lahi e ka ngau e roi to ngai nusila o whaifu whakamore lahi peke no fuanga mo me a ke heia me aste eria. Koe office ipe. Pea koe kau taha koe ni na e whakotuu ke peisi tonga. Ka koe utala noa ki he nisi vesta ke tau wako me iai. Pea hei kai ke tau toi lava tato pure i wholau ki ho tau whonua. Kai o ua ko iai ha tau kau taha whakapuna. Pea koe ai i mau whaapolo kalama he o tua motonga ko tofia ko kore ai. Koe whakapuna pe taha puna ki o kalani ki mea koe mea pe ulau. Whapofa pe ia. Nā kore ai ke toi whakotu umu a Hawaa International o lulutai. I he lorong he ea awa ke ose a COVID-19. Moe mapue ai kakai ki ho tau whonua. Ko os tu le rei tau tolu. I ono whakotu e kau taha wapuna. Ka kui kai ke ui lompe koe ka ku koe ngahi polo kalama langa whakalakalakai mahalo o ku hinga ki ai ene awhio. Ai ha mea o ku whakamamani lahi. Tuku ai whakamotu. E la wape o whakalelei domestiko wawa ui ka tuunga usai. Kai domestiki pe. Alu ho tau iwi ke whakotu e kau taha wapuna. He ma ua e ngā au e kakai mo hafu. Ka koe mea te pū ke tau pure i e totongi koe ki ho tau whonua. He ka pau te tau sio i e ngā au e take over he virgin atonga. Maa pe ia. Ka ku alu pe mea ke olunga he koe ne alu bena ke whetaki nima mo e New Zealand ko foke whea ke taha whetupu. Pea koe mea ia o koko. Pea e toi ki whaingata ange ho tau kakai e nau alu koe totong. E ko taimi koe roi rotonga maha nau tu o wha au ki tonga he mahina. Koe ngahi mea pehe. Pea koe hae uhinga o koe awe ai o totong he whupaanga ke kau taha marketing pālangi ke marketi e kakai tonga. Ka koe marketi o koe ke toi whahalau. Ta tau pe marketi koe e tau ngā ue koe ke hakau taha. Moe market e tau ngōue. Toi ki whotutu whalelei pe ia. He kai tau toi lava tau tolo whawhanga kakai muri. Ka koe ke ilo puka mea tau whakapaheke holo ai. E ngahi ngā ue lalahi. He ka pau o ku tau ngā ue ke he langa whonua. Tapu pe mo e kakai kohe mo e tau pure anga. Ko pau ke tau toi ki i whekanga e tau tui. Whakata mai koe ka tau tolo. Ke tau ngā ue. Koe mea whaingata he aho ni. Koe ko o hūki tua me he foi whakangā ue o ku he kaupālangi koe followers. Ke hū ke ha mea ke hanga o ai. Kai tuko mui holo pe ke mui ke. Koe ai atu koe ke kautawa apunau tā mai ke tau co-chair pena tau more mo ha. Koe whehu i o mo pehe mo tolu o ku i fo i a fisi mo he more.
Ka koe ai ke nau pure tāwhataha ko nau marketi. He ulahi peha nau marketi nau tō. Koe lere koe a roi o tō ngā mena mau whai ki whakaeke eke holo peheni na e kau tamana mau maheni he travel agent. Neongo tō lahi a fisi moha moa si vesta. Koe. O koe ke nau lawa e a nau tōla tōnga he wholau. Koe nau lawa e nau tō. Peka pau ia ha kau taha wahapa motu o totonu ki ea nau kau taha wapuna. Taha peka tau tōlu. Koe. O ka pau e ma o pou ho tau kakai mana o ofa tau whanu. Ka ke te whaha si o ia ke toko tolu nge au peka whiha o ngā o ka. Nau ma mo ui me roi o tonga. Hange na e tahu nofo taha pefo i ngā ue ke tamatei. Ka koe mea koe no whamatala atu si vesta ko tok tāno ai ni aki ai he ahoni i ho polo kalama. Koe. Pea mo ilo he kakai e mo oni o ku na e hoko ke kau taha koe fly new. Koe. Koe nau mate koe ka gaha nau paanga. Koe taimia na e tok fua ke a laiseni ke ki kau taha koe atu pouto amo mea. Koe. Ka kulahi ai tala noa loi. Ka koe tau mea pe si vesta ko kore neonga mau nofo he ni ka ku koe ke whaaiai ha me ai atonga e pūri a mau tolu. Koe. O hange koe roi lo tonga. Ka koe o whakalolo mai e tau tāno aki ai. Ka koe mea ke tau wako me iai e siwesta. Koe. Ka iai rewa whakamore e whanua ko hopu ki tua whakamore i he tuunga whakamāman lahi. Ki ha mea ka tau ofa mau pou ki ai. Koe mea mau lalo taha kua hoko. Ai o mai ai wharea rea o e whanua o campaign ke tamte i hanga au e ai pure anga. He taimi ko ia. Pau kei takai holo peka kai ko ia taimini tonga e Sylvester. Ko ne mate pe foi mea hange kong nau fie maari e. Koe mea na whae taimi ko ia. Ka utoki hau hau ka te au me ngai whakamatala sio a te ahoni. Ta koe taimi ni na ai ke whae riu kawa koi tonga. Ai foi taimi ko. He ko tau sio ke tuku ngā ue. Ni ma noa fit noa, walu noa. Ko taimi ko eke atu ai. O mātu unga mo fit noa walu noa me he ki ha. Ko tali na e o mai Sylvester. Na mau a po uri mo aho no ngā ue. Ko tali. Pe uika ke hui kaka te au ia. Ai mea tu aki ko tau hike wa henga kau minista. Kai tuku e nau kau ngā ue. He ka pau te tau alu kono i misto tonu Sylvester. Koe pare mia koe fōme nia e whonua. Koe kau minista, koe kau leading he nia. Kono wha i misto tonu ia. Tu koe lau mawhai ia mo lau pure mo lau hau whakahela ia. Tau oange hono i mis whaka ngā ue ka tau whemahi noaki. Mona. O hange koe tō wholofola e tu ihe ahoni. Pe osi ko ia. Pe koe pure a ngā. O ku pure i e whare area. He ikai ke tae ngā ue whare area pe ke pehe lelelei ha pure anga. Tuku ia mo whakahela. Pe o ku tae ngā ue ho tau whare area koe ai pāti. Pe ko tau ilo fo i mea ko i a Sylvester. O ku ia hawhainga mea pehe. Ke to hea pure anga toko ni e private sector. He mea kotoa. Ai a ko ho fo i nofo a uia na kai kaha o mea ko fo i whakau kau pe ke kakau he piti ke contract.
tae mea ngā ue tae paanga mo hafu. Okay. O pehe ue ha private sector pehe. Aia koe me aina uhinga ke tui. O fie mau ha private sector ke tu tawa taina. O te ala pre anga kawa. Okay. He koe nau whakapita haro ma fu ume ngā ue koe na. Totonga toha pre anga. Na ia e whakawhikiki na tu whamalala mai e nai son tupo. Koe pehe na e tamai na haia me ngā aue me nusila o ave ki tonga. Okay. Pea ka rintoa koe pure anga ke to tongi hono freighting. Whamalala mai na e son tupo. Na kai ke ha haia ia. Koe tupunga hono ave me ngā aue ki tonga. Hei tau tuai tohi a pure anga. Tene fua whakamore ke umisini. Okay. Koe uhinga na e ho moe me nusila. Ko aia ko ke tau whakawhikiki na e hae a pa ngau ta whakalao ta mau ave misi niki tonga. Tuku ia e kulo ia ko monia na ta mai na santupo. Pe tau si o rewa o kuiai ha private sector pe. He koe me ai o ko malanga he time ke time. Ko tau tala noa ke private sector koe muri he koe nau paanga nau to. Me me ilah ta tau pe mpureana. Okay. Ke tau tokanga he tau tāno ke private sector i tonga, he koe uhinga. Koe kau politika repe usai ki ai. E te sai kata. Pe koe mea pia hoko tai mini. Alo ate politiki koe. Okay. Whatatafe mai kontreki ki hono. Ka inga. Koe ngahi mea ai e hoko. Pe apa te tau hoko ave pe kai business ki whare area, tau tokanga au pita. He whe mau e kakai au kuloto mo oni aki whonua. Okay. Lava pia whai, lava pia ma. Ka tau tokanga. Koe whatokanga e mahalo koe e Silvestar o mai taimini. Ke tau ngā oe. Ka koe tata noa ta ke Royal Tonga ke tukua te whamantala ko mo oni ke kakai ke tukua e ai nofo mo e whananga. Professor koe le tu koe ai ro tonga hange ko whamatala koe ku ke o mai koe ni ku ke whamatala koe ni ku ke o mai ko inga hana ke iai tonu hono whinga koe ia ke whakahoko ke hao whaki e Royal Tonga me tunga kui ai. Ai o ku ke tui na kai ke ai ha whahinga mea ia tuunga whakapaanga pa whahinga uhinga ke makatuunga pehe o ku whakatu tāmaki koe fretia ki he ka pau e ke hoko ate lere e Royal Tonga. Hoko alue me ea ko ia ki o whakatonu rea i koe ke nau whakatonu rea e Silvestar e tunga kou koe wakapu ai mea. Puna, koe. Koe ne osi koe mea koe reputation koe mea e ko whie whakahatu koe ki he kakai. Koe. Kui kai ke to ia ha mo uai a taha ki ha taha. Ia taha. Koe osi ia. Koe ne osi ia. O koe ke to e nofo ko taha mo ua ke pure anga taha mo ua ke hai. Koe. He koe ki kolo a koe tuku he kau taha. O ku alu ma ka toa pe ke pure anga he koe investar la he taha ina e whakaho. Ka ki tuku ta e mahino. Ka ki whanonga whakalelei. Koe. Koe anga ia ai mea koe liquidation. Koe hape ki kolo o ke mau. Pe te whakatau pentaha pe he fia. E ave ia ma e taha koe o mea. Pe te uma waha se ni te. Mahalo koe ne tola taha wha miliona. Whakatau e kolo a ma waiha taha kilu. Koe taha kilu pe te ne mau. Koe osi ia. Iyo. Pe osi. Koe. Pe koe ne e meni ia. Koe mea e kou i kaupalangi. Finito. Finito. Liquidate. Koe ia. O to tala mai au tā moua e Royal Tonga ki hata. Koe. Koe osi ia. He na usi o he totongi wakapuna e Royal Tonga he pepa koe na mai kenke liquidation. Na update pe. Koe. E na ungo wakapuna. O kore besi vesta ke
nau ki ta utu whakalere o whanong ke whamatala koe ni. Koi. Kai oua e whaahoha asi ki tau tolo mau whakalalo kuawa he te tau loloa. E koe tu e tai ni mi e palofesa e kautaha ko ne lulutai. Koe ne ongo ko osi atu e Rarotonga ni ka kuhange ko ho o whamatala. Koe ngahi uhinga e tau tala noa ki ngahi mea pehe ke tau wako me iai ke tau whanonga. Ko koe ni kuia e kautaha ai pureanga ko lulutai. Ne ongo o kukei lere whaka domestic pe lulutai whakalota whanua. Koe haho o anga ho wakai ki he kautaha ko ia ki he tuunga whakataki mamata. O kai ke ha uhinga ke more ha kautaha wakapuna atonga. Koi. Koe mea beka more ai, ka pau e alo no ka kai o na ave na ufie mau ki he kautaha o lahia he mea ude mau. Koi. Tau ki o atu mahaloto ofa. O koe ai petu unga mahenga ko sia u gefonua. He ko tau nofo he ono noa fitnua walu noa. Koi. Koe hae mea koe tai fie maari ai. Koe hae mea koe lau strike ai. Koi. He ku tala mai ka te au, koe luta ai kupuna tu o fia ki wawa. Pa koe tama pēna na ufalala ki ai. I he taimina o la tau ngā aue ke koe o tonga. Ngā aue koe fly new. A tama koe na kupure koe he kautaha tamini. Michael Fasol. Pa koe tamle rei pe ia ke. Ngai ka tau anga mu au tokoni ofa mai. Koi. Tau tokoni pe ua te ke eke me he kautaha whahinga mea. Ko koe pe saiki ai. Ka ki sai ake whanua. Koe loto i au tau wala aki ke tau ngā ue ka tau ki māke ke hake. Ko tau wala atu mo tau fie mau. Koe whenga pe ko ia ke puna tu o fia hatu o tolu he whakapuna pa ke o si no whoka e mo whupaanga mo wahenga mo e ha. Koe pehe koe pailate. Na ia e ta uia mahalo e me mehongo fulu ko osi. Na e strike mau kau pailate a mau to. Koi. Koe nau ita nau tolu ia. He tala he velea a popo kau pehe. Tuko mo fie mau inga tatau peho mo wea me whakauri mea re. Koi. Ita nau tolu ua o teu strike. Kai teu e pure angaia ke whakahu mai e sotia mo ne kau pailate ke whakapkapi ake mau ngā. Pea solo vai palo pare maa ia. Ka koe whahinga mea u tau tala noa ki ai. Ko fie mau te ki ulaksio ke kau taha ko uke ngā oe ki ai. Pea ke toki hau o fie mau whakataha taha. He ku osi seti he mea koe mahenga kau pailate mo e ha. Osi le volo ia. He PSA. Maina? Koi. Kai tuku e tau o atu o toe alu atu me whakaukau kako ngahi mo nuu ia. O koe mea pehe. Ka pau si vestate ke si o ki he o koe ai fo i tepi a uhilari a waa. Mahalo he YouTube ko ene he ne taimina kei pure ai he PSC. Koi. Pe koe kautaha koe ngā whapai. Te maari e ia muoni. He koe rea ia e tangata ko ngā ue whakapure anga talo ene tupu mo ne osi atu ene ako. Wharearea. Ka oku koe whakatala noa pea ta lava whai atu e ahoni e Sylvester. Koi. Hua noa. Ka pau na tatawa Australian mo New Zealand. Koi. Kau ke ila mea na hongo ke paanga Australia ni. Tamte e roi o tonga toe tolu kilo. Pa koe mahina po koe tamte i pa kore mātong ko aka paanga. Aina? Koi. Koe ne atu pe koe whamatala koko mau. Nai long service, vahe long service a kia hei kau ngāwe. Koi. Pea ku sai pe ia he koe paanga e pure anga o kutu koe. Ka kono mo ni koe osio no tamte e kau taha. Koho mo ua kau taha ke pure anga pe. Koi.
Pe koe tala noa koe ni koe mea pe na usio mata ki ai. I he tesi koe o liku te ita. Mo mau tā noa ki ai. Koi. E koe eke na ufofua whai ki ai. Koe sio ki a uhinga ke tamte i ai e kau tā wapuna. Na koe ne tāri pene ko watu he hauni. Ikai. Ke ke hau hingai. Mea. Pe koe mea ena na teke mai ai au ke walu. Koi. Ka koe e tau tā noa peke ai ke tau wako ka tau toi. Ala ka mea pehepa tau wala ka atoa moa Silvesta. Pe ka hau wa whafofonga me i wharea rea. O toi malanga i ke poikoti hanga e pura whailo. Koi. Koi. Totonu ke aha mea ke whailo aki. Ke whakausi pe, Professor, ke tu kone alulutai, ai kau taha whakalota whanua. O koe aha whainga maari ke whakalahi ene service i ke hange ke service na whahe Royal Tongan, ki ho tau kainga tonga ko i murini. Whaka o whainga maari e lahi. Pea ko hono taimi totonu wen. Koi. He koe kau taha ko ulere taimi ni whakotutu e nau wapuna risi. He graveyard ko Amerika. Koi. Ai Boeing. Kon time pe rei eni ki tau mateu wai kone o se COVID-i. Ku tau pure e whea ko tau whono. He koe mahua ko tau kakai ki ho tau whonua ko e autola. Koi. Pea ka pau te tau hanga o coordinate whakalelei ai Lulutai International. Ke se vesi whafofa. He kai ke ha tau puna tau tolu ia e na pangapanga. Koi. Whonu mai whonu atu e wakapuna. Ka circulate ho tau kakai koi muri, mo e kakai mei tonga. Ai ha mea hoke a taimini, ko tau whaongo, ke punanga hai, Ko option ko ke partner, pea mo Virgin Australia. Ko option P ia na mawat moia. Koi. He ko Virgin Australia ko ni interest anai tonga. O koe ke interest i ha mua mo fisi. Koi. Ko ni interest i anai tonga. Pe koe kai koe ke lava e mea, mi more pe tau ngā ue. He koe mea koe na whaea ke tila mo Virgin he taimi koe ia, he nā naupuna koe ki Usila, nā naupuna nā tō ki Hamilton ka pāti ki manatu. Koi. Nā te eka nā uri sentoa nā tōlu ki Okalani. Koe roiro tō ngā na ene la sentoa nā ki Okalani. Koe a ngai e ngā ue. Koe mea ena nau interest ai ke mau roiro tō ngā ke nau partner. Ka koe mea ko kon tamatei, na walu lewa na tō contract hanga tōnu mo tonga, ke nau puna ke ai. Talo whai mai taimini. Ka i he tūnga koe nuku mate ai kau taha wakapuna ko ia, koe hala koe ki tonga. Na wai koe ki tau kore, ke tau hanga tau tō take over. Koi. Te tau lapi ta tō whiwa ngā ue ake bei Virgin Blue, ke tau hanga take over. O koe ka parpare mai. Ka koe whate fito pe me he kou ilo koe ngā ue ki roi o tonga, na taki he inti ai. Koi. Paka pau where ka kai te nau lau. O whai ngā ue koe ni. I he market i he ahoni. Whai, ka pau te tau whai mea whai ka upalangi ko headhunt. Koi. Ke kai, mau pe. He koe kau taha wakapuna ko tau pe o ku. Tu ulu he ahoni. Ka koe whai ka maari e ka tau tolu ka pati tau teu kia. Kai ofa pe Silvesta o whatonga he pure anga e ngā ue koe ni. Koi. Ke nau ki isi o mai ki ai ka he koe mea tamalanga e toa i whilawe i mo whakawahe Silvesta. Koe mea pe la vai oa kau noa e pure anga he private sector e ave ngā ue ke whakawahe ke nau hentola nau tolu mo private sector. Koi. Ka nofa pure anga he ngā ue la lahi langa whanua. Ke mau hapa anga hu watu ai whanua. Mahalo Silvesta ko ta alo ta noa ka kai ko ate whakapapa mo oni ki he
ki he pare mia pa mo ka minista ko anga pe e tau fotu mo tau tano fa kau atu ki he mea na tau sioto noa Koi. na hoko tau fonoa e ka pau pe ka ke to ia ha fehu i Silvesta Koi. pa ko si ope ke tataimi Koi. Ko tui malo ino ke koe maha ko whiunga pia ta taimi ki aho ni he ngahi mea kon ko ta whamatala kei pa ku maha o uinga pito pia mahino le rei ki ho tau ka inga ka pau ku te aha mea te ke toi whiwha maa opo mai pa kai te koe ose beta poloklama he aho ni ka ta toki foki mai hiri ha wike me hen ke hoko atu e ta poloklama ta anoa kom politikare ko mea ta tau pe Silvesta ko mo le pe ko tau ka inga fe tu ko to ana ga tare tapa ki tu mea te au i poloklama ka ko anga pe o e whakatala noa ka koe tala no ko whai atu e aho ni kei mo ui ka atoa pe ka kai ko tano ke Koi. Tano ka tano ka whataha kei mo ui ka kai na ka whataha Koi. ka tano ka harea na mau kei mo ui fulele ka kai na nau mau e harea ko ia Koi. pea koe mo oni koe whekau aki mo e tano ke laiseni mo e haa ka puna kono mo oni pena ko tato Koi. ka e mea pangoia ko i kai ke tau lotolahi ka ko pau e Silvesta tau when ke tau lotolahi ke tau sio mua ki mamani Koi. Tukua sio whakalokua he tau e whihia pe ai sio ki mamani pe tau ngau e ho tau kakai he keho nau loto nau tō meha tau matakai o whakoha tau whanua Koi. he kou wheo i au hweni Silvesta mo kakai ko tokolahi nau kakai nau tō no miliona koe kia whanua ia Koi. o koe kia nau pure anga nau tōru pe koe mea whaka ofa e nau o holo ko whinga ki whakotu ha nau pure anga ka kou ken o mau wheo hi mato me kakai te Koi. ka kou wha mo nga pesi o loa tau kakai e tok ngai ho tau whanua pea pou au pita he polonga lama ke tō wholawhola e nea whio ki e wharea rea pea koe wholawhola mo ni ka kou whamaloa Silvesta he ma o e whainga maari ke tata noa i ke he mea koe ni ne on peu tata noa ke kuahiri ka koe kuahiri ke tau wako mea Malo. Malo pito professor ko tui ko e lava ia ta polokalama ki aho ni pa malo lahi atu he whamatala mahu inga au pito ko ke o mai ko ngā ke lava o whapalanisi a ke ilo au tau kainga ke heng mea totonu na e hoko ke tau kautaha wapuna ko e Royal Tongan Airlines ki tau wako mea i ko ngā he toi ai tau kautaha taha ko lulutai ko ngā ke ona tau toi alupeo tō he fo i palapare mata taupi ka neongo ia tato ki whilongoa ki mua he osi ha wike mi hen ki hoko atu e ta proklama ta no a kom politikare ka e whahoko haki i tuaki ki ngai kautaha kuna toko ni mai ke i whahoko tau ngai proklama a malo pito inok o whatu malo pito Silvesta ko ia ko e lava fuge tau proklama hangena kulawe ki ai tala no a kom politikare pe mo professor inok ki huakau whamalo lahi atu ka inga homo ke mea mai ke tau proklama whamalo lahi ati mo tolu mo lava mamata mai me YouTube taim lahi whoki o ku whaanga pe ke wha toko lahi tau kainga kuna o Facebook kuna o mamata he Facebook ka ki mo tolu ko e me he YouTube ko whatonga hi fo toko lahi apito ho mo mamata mai me ai pe me he tau ke proklama me he YouTube o whamalo lahi tu ko whenga he taim lahi ke hulu whakataha tu pe tau live i Facebook pe mo YouTube ko ngā ke lava ke oana ke he koe toko lahe ting mo tolu mo tala mai o koe ke mo Facebook mo tolu ka mo sio YouTube pe ko mahatu ngai a hono whenga i koe ni ke o atu ke hulu atu pe whakatau he time tatau i he YouTube pe mo e Facebook ka neo ngoia ta mo ki toki whilongoa ki koe ngā koe o se minite e wanoa mi heni ko hoko atu e proklama ko ia
langa fonua a le matua I muri ka ko ke o atu pe mo fanki I tu waki ko ni ke whamanatu ke ngai kautaha ko nau toko ni mai ke whapaanga e tau ngai polokalama ko e kautaha ko South Pacific Lounge ko e kautaha ia Stalek Tupo pea mo South Pacific Lounge ko o fia maupaanga ki hangahi fia mau pe family se mau hangahi kabenga se mau paanga ki abiki tonga se mau ki whatau hao mea lere pe koe haa pe hao whainga fia mau koe South Pacific Lounge Stalek Tupo be mo kau ngā we tēnau lava tokoni atu kia te koe tēnau office I Manuel Ingatoni office I Cavendish Drive I Manukau oku nau loto ke taitali le rei koe te taitali fia fia ka pakai te ke lava ki ai fika na whamo ui oku lava peke ke ala ke telefoni tā ki ai noa walu ngeau walu walu hiva walu walu walu. Thank you so much South Pacific Lounge. We owe you a tab of helping us with our program, community program. South Pacific Lounge 0800 88 98 88. Thanks so much. Koe kautaha ko ia koe Faustina Construction ko fifia ke famalo ia ke ding modolo ki Americana homo ke tokoni mai ke tau ngai prokalama ko dobe ngahi ngaue langa laisima ngahi ngaue for community lava ke nau tokoni ke ko fainga ngaue pe te ke lava fitu taki ya sione alo tonga ki he val no taha fa wanima ni maono no noa val no taha fa wanima ni maono no noa koe nona kiti kava trading. Koe kautaha eni o kuna o atu ai kava tonga. I New Zealand pe ko tapa pe o mamani. O nau toa kava, whamoa pe na o mai. Tau e nima, tau e fitu, tau e hongo fulu. Aia e ne maa mo le kona. Nona kiti kava trading. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha, ono walu. No foaka foki au Kua tonoa e ku ofatu Ofa anga e ku no fo aku pe omo he vale lau Fai hola tona ka te talia tu ki ha ofekau Pe ilea mai o faanga Oku ke I whekoa Ku osi hoku lo I mata E opa I hopoponga Ki iloi mai peko a fe Te sio ai ki a te koe Be ilea mai o faanga Oku ke I whekoa Ku osi hoku E umata e tuko pe a whakalava E a whatuko e te olo te koe mama O te mai whakapoko e laulo taha Koe sio ata e reiko ni utoa Uo ke hake tapapili waiti Te koa tamatoa ma e toki fomai Lakau ai mo ke pata mani mani Hana te tani pomai rei waikiki E finde
e ohi o e itu umu a o sandi e tuki lambo lambo anda tui tui ki mai e halo tiki mapola te takele ai e o